नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि ओकासे ओकासे वन्दामि भान्ते वन्दामि भन्ते द्वारतेन द्वारतेन मया कृतं सापं अपराधं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भान्ते ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सापं अपराधं सबं अपराधं क्षमतु मे भान्ते क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भान्ते ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सापं अपराधं क्षमतु मे भान्ते क्षमतु मे भन्ते ओकास अहं भान्ते तीशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भान्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भान्ते तीशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भान्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भान्ते तीशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भान्ते यमहं वदामि तं वदेत आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमन सम्पूर्णं वन्दे पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि तीसरणे च पंचशीलं धम्मं साधिकं सुरक्षितं कृत्वा अपमानेन सम्पादयितवान् वन्दे साधु 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 साधु
साधु सभी 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं